Kei te tōtara wāhirua ngā whakaaro o te iwi Māori e pāna ki te piki ngāke o te utu mo te tūpeka. Nā te kaiarahi takirua o te Pāti Māori a Tāriana Tūria te pikinga i kōkiri i roto i te whare pāremata i Nāpō. Hei tāna kua tai te wā me ka hāke te kāwanatanga ki te whakakāhore i tēnei kai kōhuru i te iwi Māori. Kua ua ke atu te hoko a Amy Godney i ana hikireti i tēnei rā, mā te kotahi tāra. I think it will make it really hard for everybody who are smokers. Yeah, a lot of people will probably start to quit. E iwa tau a Amy e momi paipa ana, ko ia tētihi o te hunga e tirohi ana e te minita nāna te pikinga utu i kōkiri. This will help to prevent the uptake of cigarette smoking by young people. I raro i ngā tikanga o horere o te whare pāremata i Nāpō, ka whakamanahia te pikinga utu, toko whā anake ngā me makauri i tautoko i aia. This is probably one of the biggest events in public health in New Zealand. I am really pleased that this is another step, another nail in the coffin of tobacco smoking in our society. Tobacco is the single biggest killer. Kua piki ake te utu mo ngā hikireti mā te tekau ōrau. Hei te tau e tū mai nei, ka piki ake anō mā te tekau ōrau. Hei roto i ngā tau erua ka piki anō. Te mahi a Tāriana, harai te whai pūtea, engari ki te whai oranga. Nō reira, kua piki ake te utu mo ngā hikireti ki te tekau mā toru tāra, ka piki ake anō mā te rima tāra a te taurua mano tekau mā rua. Engari tērā te pātai, ka ahatia te 200 miliona tāra ka kohia e te kāwanatanga. That $200 million should go directly into nicotine replacement therapies, into support services to help people stop smoking. Nō reira, ka mutu a Amy Godney ki te momi i tana paipa? Yeah, I don't think it will stop a lot of people from smoking. Yeah. It's still buy it even though it's more expensive. Yeah. He whakautu pea e pupuhi ana i te auahi ki te kāwanatanga. Roi Hananuri, Te Karere.